लिटान की थौदोक तलंगा की क्वार्टर मरी यावना युम कुनगा मंगा मई थाखरे उंखटनारिबा फुरुप अनि ना खोंगफम हांदोकनादुना लेबा की लोंगाकनबा चीफ मिनिस्टर ना अपील तौखरे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफिशियल सिंह सीएसओ की मिहुत सिंह यावना वरी सानरिङै दा नोंमै कापथोरखरे उख्रुल डिस्ट्रिक्ट की लिटान तांकुल अमसुंग कुकी फुरुप की मरकता उंखटनारिबा अदु वरी सानादुना यानबा पुरकनबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर लोसी दिखो यावना अकनबा थाबुक पाइखटबा हौखरे तोंगान सिविल सोसाइटी लेंगा की ऑफिशियल सिंह सेंट्रल फोर्स की मकोक तोंबो ऑफिशियल सिंह यावना लिटान पुलिस ता वरी साबगी थाबुक साथरिङै अरानबा तौबसिंग ना मैकै खंगदना नोंमै राउंड क्या कापथोरखरे हाइरि ngasi wari sanabadu da tangkul nagalong tangkun sanaulong amadi kathogi mihut sing saraikong kuki village ki chief sikibung sarkabung village ki headman assam rifles ki general commanding officer ukrul SC की MLA BJP मणिपुर की वाइस प्रेसिडेंट उख्रुल DC उख्रुल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एडिशनल SP सरुक याखी लिटान की ओनरशिप कनानो ओइबनो हाइबदो हाना मयक सेंगना खंगदोक मथौ ताई हाइना तांकुल ऑर्गेनाइजेशन की माइकैदगी पुखलकी हाइरिबो वाफम अदु मयक सेंगद्रिङैदे वरोइसिन पुरकपा यारोइ हाइबो वाफम लाकपदगी ngasi मिफम अदु वरेप लौब ngamdana लोइसिन की हाइरि सरक अदु दा अरानबा तौबसिंगना नोंमै कापगा लोइनना युम मै थाबा हरखी हाइरि नकल अनि की मरकते लैरिबा उंखटनबा अदु लोइसिन हनबा तोंगान मैकैदगी वरी साबगी थबुक मखाताना सथखिगनी हाइरि उख्रुल द थोकलिबा थौदोक अदु की मतंग द मणिपुर लेंगा की होम मिनिस्टर गोविंदास कोंथौ जमना हाइ इरांग अदु लक्सिनबा अहेनबा सिक्योरिटी फोर्सिंग थजनख्रे हाइना फोंदोखरे ngasi निताइपा चुथेक्ता लैबा संबाल थंगनेन द पंगथोको पाउगी मिफम अमदा गोविंदास कोंथौ जमना फोंदोखिबदा पाउगी मिफम अदु द बीजेपी मणिपुर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट मंदन गी लुसिंगबा कयासु सरुक याखी गोविंदास कोंथौ जमना मखाता नहाय ngarang numidang litan da kangluk ani gi marakta irang horok tangkhul singi yum kaya maina sakiba adu lebak thiba amani irang adu laksinaba wakhal tanadriba asi loisanaba deputy chief minister losi dikho thodok thokpam da lengsin khrabani ngasi ayuk wari sanaba da warisin porakpa ngamkhidraba samakhata na yanaba puraknaba gidamakta ngasi numidang weram wari sananaba semsari hairi उख्रुल डिस्ट्रिक्ट की लिटान अमसुंग मांगकोट विलेज की खुंजासिंग के मरकते इरांग थोकपदगी लेंगा की क्वार्टर मरी यावनो यामद्रबद युम कुनगा मंगा रोम मई थाखरे लिटान पुलिस स्टेशन के पाउ मतुंग इन मई थाखि युम सिंग अदुगी मनुंग द अनिदि कुकी पुरुप की मियोय सिंगिनी अदुग लेमहौरिबा तरागा मापन अदुना तांगखुल पुरुप की मियोय सिंगिनी इरांग अदु नोंमाइजिंग नुमित की नुमिदांग पुंग 13 मखाइ रोम ताबदा हरखिबनी अरानबा तव मियोय सिंग अदुन नागा सिंग की युम मई थाबा हरखपगा लोइनाना ऑटोमेटिक राइफल कापगी मखोलसु ताकि हाइना फोंदोरगली मदुना मरम ओइरगा लमदम अदुगी खुंजासिंग दा की तुजुंगबा फावन बगल लोइनाना मयुम थादोक्तुना सेनकी मखाताना इरांग थोरकपा याय हाइबगी अकीबा लैबदगी कुकी अमसुंग तांगखुल पुरुप की मियोय सिंगना मयुम मकै थादोक्तुना सेनकी तोंगान गरी सिंग ट्रक प्राइवेट व्हीकल अमदी खोंगना खुंजासिंग अदु मफम थादोक्तुना चनखी गरी सिंग अदु दा युम दा सिजनबा कोलिक मरु ओइबा पोलम सिंग अमसुंग मोमपाक सिंग पुदुना सटपा मियामना उखी नोंमाइजिंग नुमित्ता की लिटान एरिया दा उंखनरकलिबा अदु येंगलग उख्रुल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना कर्फ्यू थमदन इरांग लक्सिनबा होना की अदुम ओइनम कर्फ्यू लैना अरानबा तौबा मियोइसिंग अदुना युम मै थाबा हरखिबनी पाउगी लिखुन अमगी मतुंग इन कुकी अमसुंग तांगखुल पुरुप की मरकता शांति कैरपो याबगी थाजबा चावना लैरे अमदी मियोइबगी पुंसी मंगलकदबा हाइबगी मिपाइबसु लै हाइरि फिबम अदु लक्सिनबगी दमकता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अमसुंग असम राइफल्स की पर्सनल सिंगना डिप्लॉय तौदुना ngaksenba hokre मखाताना असम राइफल सेंट्रल फोर्सिंग अमदी निपान सुबा बिहार रेजिमेंट गलोइना मरी सुबा महा रेजिमेंट की अहेनबा पर्सनल सिंग थमजिनख्रे हाइरि मणिपुर लैंगा की इंस्पेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर मसिंग यामलबा पुलिस की टीम अमसुंग संगसिनख्रे कुकी फुरुप की MLA किमनियो हकिब साइकुल टांकुल एमेरन राम मुइबाना सिंह बलु सिंह बसिंग थौदोक थोकफम द संगसिन दुने यंगसिनबा हokre पुलिस की पाव अदुना मखा तारादुना फोंदोक्खिबदा फेब्रुवारी 3 लिटान की सराइखोंग विलेज दा युंगाव मियोय खरगी मरकता खतना चैनबगी थौदोक थोकपदगी साथीबी इरांग अदु हौरखिबनी खतना चैनब अदुदा तांगखुल पुरुप की मियोयनी हाइबा स्टारलिंग कौबा मियोय अमा कुकीनी हाइबा सिंगना फुबदगी का हेना असोक अपन नंकी तुंगदा महक हॉस्पिटल दा पुकतुना लैखनखी मदुगी मतुंग नोंमाइजिंग नुमित की नुमिदांग वेरमदगी उंखतनबगी चांग वांखलकपगा लोइनाना नकल अनि मियाम हरक्तुना अमना अमदा नुंग थोमजिनबा हरखी इरांग हौरिबसिंग अदु तानखाइनबा सिक्योरिटी फोर्स ना टियर गैस सेल कया कापकी मदुदा मियोय खरा असोक अपन नंकी हाइरि लिटान हाइरिबा कोंगंग अदु इम्फाल दगी किलोमीटर 15 रोम लापना लैबा तांगखुल अमसुंग कुकी फुरुप की मियोय सिंगना खुंदाबा मफम अमनी मफम अदुदा ललोन इति की ख्वाइदगी फबा मफम अमा ओइरखी हाइरिबा मफम अदु मिकाबा पोकनबदगी नकल अनि की मरकता उंखनबा हरखिबनी हाइरि लिटान बाजार दा लैबा तांगखुल नुपी अमना फोंदोखिबदा ngarang नुमिदांग खुलाई पाइबसिंगना यावना अरानबा तौबा मियोय सिंगना युम मै थाबा हरकपदा मखोय कीबदगी लोटकी खुलाई मतिक चाना पाइबा मियोय कया यावना मसिंग यामलबा कुकी फुरुप की मियोय सिंगना नागा फुरुप की मनुंग चनबा तांगखुल सिंगी युम थुगाइबा अमदी मै थाबा हौरखिबनी हाइरि थौदोक अदुगी मतंग द लिटान पुलिस ना FIR अमा लौकतुना थिगतपा हौख्रे हाइरि
Litan gi thaudokta Chief Minister nunang bafongthokpaga loinana hojik ungkhatnari furup anina khongphom handokna duna leibak asida satnariba longakna ba Chief Minister YKM sanna appeal tawkhre litan gi thaudokta sokhiba hojikna Rims Hospital da layingliba tangkul furup ki mioi Sterling gi phibam Chief Minister Neisankhre yengsin khongchat aduda Kaksing Assembly Constituency gi MLA M Ramesor susaruk yaki ngasi ai Rims ta sokko phibam yengsin lobada matung YKM sanna social media thagalakpa post amana litan na thokhiba thaudokta sok apanang lobasing gi mathau taba medical support pigani makhoi athubu matamda fagalak oirasanu nakal ani gi marakta wakhal tanana ba wat padagi thorak liba irang adu hojik titapna tapna laksen bangam lakle matang asida hining liba de nakal ani makna khongphom handokna tuna daibak asida satna riba longak minasi loina tang durai ta ba phom proktuna nungsi chanana mahusa gumna hingmin nasi haina su apil tawrakli Kuki jo community ki imphal lakpada lengak na daita logani asoi angam yahol loi khemchan Kuki jo community ki mei singna na leng ki oina na tragna imphal da lakpa matam da lengak asina daita pumbu pugani asoi angam yahol loi haina Chief Minister Yimram khemchan na phongdokhre wafam asi Ministry of Road Transport and Highway na sanction tawkhiba strengthening of existing pavement from 0 km to 15.35 km and 30 km to 45 km of NS 137A Imphal Kaksing Lamkhai section project flag off tawbaki thoromda phongdokhibani state lenga sinduna Chief Minister Imam Khemchana Cabinet Minister Govindas Konthaujam amadi KS Loken Yaona BJP Manipur Pradesh ke President A Sardas Chief Secretary Punit Kumar Goyal amadi tongan ba Assembly Constituency singi MLA sing PWD ge Chief Engineer susaruk yaduna pangthokiba thorom aduda Chief Minister na Thangden Assembly Constituency ki MLA Buljangin Baltegi Maikei de Mahakna Chief Minister Oirakpada Harawu Phongdoktana mobile phone ki khutang da wari sanarwa matung numit adugi numidang da Baltegi haksang ki phibam sokalaktuna ICU da admit tawre Churasanpur da matek chaba leng phum leitabana khudong sadre mateng pangbina bhairakpada gi mahaki maikei de ngame mateng tawraba matung makhata na layang sathanaba Delhi gi damakta Baltebur charter air ambulance puta pukhibani loinana Kuki jo community singi marakta gi Imphal da lakpa maru aina ana layang gi mari lainana amadi Imphal da lakpa da madu gi daita pumba paliba lenga asina pugani makhuina asoi angam amata thoka loi haiki mastana tana lamdam asigi akhanaba special contractor kharna saruk yaduna tender thadaba matamda minus yaudana suga doriba mayai lambi gi thabuk suwagi matam State ko khatuna CM na thabuk asin ningthina suna bakhangan ke loinana suga doriba lambi asi karma matamda loisin bangam gani haibagi paukhum da contractor sing April phawbagi manungda loisin gani haiba paukhum Chief Minister na yari makai khara nganna suga doriba lambi ge thabuk asi quality laina suna basu khangan ki Imphal amasung Ukhrul gi akhanna ba helicopter service saudok lagani Manipur government Imphal amasung Ukhrul gi oina akhanna ba helicopter service saudok lagani hairi khudaki oina athuba amadi ana ayek yorko matamda miyam gi sathok sasin gi khudong chaw pina bagi pantamda state government asena Imphal amasung Ukhrul gi oiba akhanna ba helicopter service sing yamna thubo matamda hudok lagani haina Anurag Baspai additional chief secretary transport government of Manipur na thatok pa serol amana phongdorakli serol asigi matung ina nauna hudok kador ba helicopter service asi tha asigi tara dagi Imphal gi Ukhrul amasung Ukhrul gi Imphal mathang sayon yum sakesa haibari tang taraga mathoi de helicopter ani hairiba route asida service laigani amadi special helicopter servicing asina Hena leptana pairiba helicopter servicing adugi mathaktani hairi nauna service la hengadoriba helicopter servicing asida passenger sing minimum luggage pugadabani passenger amana pugadaba luggage asigi arumba 80 kilogram taret kaktani passenger sing na booking ga mari lenaba flight schedule sing DC Ukhrul office da hangniba national officer heli service tagi akupa marol loba yagani hairi UPSC exam ki Manipuri ki optional subject ki uhang se adamitai megya naba MP sana jawbana taksinkhre Union Public Service Commission UPSC ne loba civil service examination singi Manipur gi optional paper gi uhang se adamitai megya hon bina baraja sabha gi MP nikthau sana jawbu gi lesem bana parliament da taksinkhre ngasi pham ki parliament mi pham ki 0 hour gi matam de UPSC ne loba examination gi Manipuri optional paper gi uhang se da Bengali mayek kaloina namitai mayek su jahon bina bo pukala dun MP nikthau sana jawbana hai UPSC na loba civil service examination sing da Manipur gi optional subject am oina lawriba candidate sing na answer iba matam da Bengali mayek natragana mitai mayek na iba yahalli adumakpu Manipuri gi optional paper gi uhang se da di Bengali mayek khaktatan nambana Bengali script khangjadaba candidate sing da di adukki matik khudongcha daba Fibam mayok na halle hauzik oiriba fibam asi haukiba sahi kunrom asi da Manipur da lairiba school college amadi university sing da Bengali mayek ki muhuta mitai mayek na mapung phana sindok khibani hairi MP ningthau sana jawbuna makhata na high state asigi mahiroi singi Bengali mayek makhata na
tamkhidabana ayamba mahiroising Bengali mayak iba amadi paba ngamdre adumakpu UPSC na Bengali script khaktata wahang chenam duna hairiba manipuri candidate sing asi tangai fadaba Bengali mayak padaba amadi khangdaba yadaba gi phimda lehli masina mahiroising da lolgi khudong sadaba mayuk nahli maramasdagi manipuri bu option and subject oina thajaning ba candidate kayada ninghanaba pokhalle atopa loan singi question paper mayak makhal kayada nambagumna manipuri option and paper show Bengali amadi mitai mayak tan Number the Oitokluidabagi Maram Late, Hairiba questions sing as a Bengali amadi mitai mayak animakta number Hibasina Lebaka Sida Lariba Tongan Bapurup Singi Loan Sing Bus Sapmanaba Midiang da Yengba Haiba Indian Constitution Gis Sanakang Loan Sing Adu Ngakna Satpa Amadi Ikai Kumna Oigani Amadi UPSC examination gi System da Suhena Pagahanba Ngamgani Haiba Wafam Tambagaloina to Matam de Subasi Matang the UPSC Amadi Marina authorities in the Pukatuna Sabsaba Tabuk Lokatnaba MP Ning Tau Sanazovana Neisankhre